Kani kadai ke Pati CCTV. Kakwat kakhia kadai ke bakong santam ha kajing im jong wei pa wei brio. Bat dai halor kani baka khasi jantia Presbyterian Synod sepngi. Kadan la kajong ka kamram halor kani. Kebalong ru si benta jong commission uji sukres ha ka bapen khia ya ki brio. Hanne ka sngi ka Southrik Uyayong ka Social and Economic Life Development Department lingba ka Agency for Sustainable Development Initiative ka badai ka natrikam jong KGP Synod sepngi kala pelat pajba ya ka Synod sepngi Mobile Health Clinic ha ka jelang ka beralong ha pelau jong kani ka office ka badan ha mission compound Shillong ya kani ka kali ka bandai ajing sumar ha kalang gisnong la pelat pajba da ka menteri ka bakmi ya ka tanat ka kot ka khia ikong Roshan Wardri ringkat ka jiran lang ikong Ivan Darika Mary Wardri ka bakmi ya ka tanat State Bank of India bat ya ka jingalang la penya do chairman jong ka managing committee Reverend Eti Solia Bantiet ya kani kali la baitingka dakat State Bank of India Yodo branch ha ka jinglot ka bakot khatsan lak andre pusau hajar laispa andre pu artingka bat nakalang ka KGP Synod sepngi kalamang pisa sipolak tingka na ka benta ka jinglot ha ka bai umpniang ni ka petrol ka dawai ka jingsiu ki doktor ki nurse bat ki nong tre ya mentahi kani kali kanai ajing sakri shua ha ki pratli kisnong bakantop ya kisnong jathang sau khwan tersat maura nong lipon lengkhoi rang thong bat kasnong meriau dia dah kemensen ke basmorit ya si sahabat kita kemensen ke basumo yaki mempenpau ya la acknowledgement ke jungi ya ke jingtre bercerca ke jungki na ke benta ke jingpet jingbiang jungki pai nong song ke jungi lemba ki projek ke pape pelong yang jangan hidu ban priang yang ini ke jungi kedut nang jungi ke por kemensen ke basmorit ya agak so galong ga burong pat agak so go ebisha mayo benda benta lang bat pi but la passion siya postos oliang on ya sige tandon kam issue ke jinga na benta ni ga mobile health clinic ti jai thu yong ni tandon kam hi ka kali ni miladon ni kita rapo ni tanduna mo posto ti ngong to ki ta kita ni bram don kam na benta ni ga ambulans ni ga mobile health clinic ni ngin second lang bagi nang penyakit ka naso bari ga bentay nga long ga pokloy pa banay kajira na ga bentay kini mobile clinic Kani kadai ke Pati CCTV.